SDO civil asahem do seta do paki joina. Karbi language teacher ke ja kimi kangwai ji aphan kili ke padopon. APSC asad langalong ki undun rangba monteron aphan rong khelanarat karchu. Nangli kitun gedang thekma lapen ning hangma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi bilta kimi Karbi artist forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng siapong master chef challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlo aphan chot lapukali bonda sopin sotom anta chepati don me men ka chethabji aphan KAC canteen lapen Karbi artist forum asahem KAC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi surihini ra ingkoi rahini lapena dima bangke dipu club angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011572 kalite 9101592824 along humri ignon Kardom pini Karbi Prime Time bertang ton pen archik tha. Lakha ke hawar ke hat mate hawra khada long ke do SDO civil asahem puthot chedo thunangji pumang ponsi hawra khade mele dorsing rong hangaphan United Students Union of Karbi Anglong hawar ke hat aropen pinpura lo ke pajerdam kedam tang phaikuni ni phai hiniar ni hawra khat mate hawar ke hadalong ke do sub division officer civil asahem kedam tang surihini ra tretrok aningkan congress sarkar ke chari bo mahut ke long tang Hauraghat SDO civil asahem pathir ponlo. Bonta lang ikta bang sohem kopi ko sonsi nang ke mandet. Bangso SDO sahem kachedo bang vedera jok ahem awai kangalong ingnam nang ke man thujian si nang dokoklo. Ahok bangso hem kedam tang ningkan hini so sepen haurakhat SDO civil asahem kang hapon chega jok ingram tip anpindu lasi bangso SDO civil asahem puthot ing puthosi haurakhat subdivision ke parlo asai an setame claim ponangji pora MLA dorsing rong hangalong anpali damsi pinpura lo pajerdam BJP mate parivartan a sarkar rahutsi kedotang asahem ta kang hapon thu puke therakmi me alam binonglo athe BJP asong atumke kaiketa parivartan सबका साथ सबका विकास पुसी कचिपु बोंटा नोना बैंके सबका विनाश बैंसी नांगमान रोंपुता उसुका हवार आरो तुमपेन निंजे पोन আজি হাওড়াঘাট সিভিল এছডিঅ'ৰ হৰকান্তৰ ওপৰত আজি হাওড়াঘাট ৰিজনেল হৈ আজি হাওড়াঘাটৰ MLA দৰ্শিং ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ দাবীসমূহ তিনিটা দাবী থাকে আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে সবকা সাথ পৰিৱৰ্তন বুলি চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে কয় কিন্তু আজিলৈকে হাওড়াঘাট চিভিল এছডিঅ' 2016 চনৰ পৰা কিন্তু আজিলৈকে হাওড়াঘাট চিভিল এছডিঅ' কোনো ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেয়েহে আজি তিনিটা মূল দাবী লৈ আজি MLA ডাঙৰীয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় হাওড়াঘাট সাব ডিভিজনতো অতি সোনকালে য'ত ফাংচনিক যোনবিলাক কাম কাজ যেনেধৰণত হ'ব লাগে ইমিডিয়েটলি হ'ব লাগে আৰু চিভিল এছডিঅ' হিচাপে অতি সোনকালে ইয়াত নিযুক্তি কৰিব লাগে আৰু মূল তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা লৈ আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মেমোৰাণ্ডাম প্ৰদান কৰোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে সবকা সাথ কোৱা চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰখনে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে তেওঁলোকে ইপেনে ঢোল ঢাল দি তেওঁলোকে তেতুফালিত পৰিৱৰ্তন বুলি কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে বৃহত্তৰ হাওড়াঘাটৰ ৰাইজে সকলো জনজাতি ভাষা ভাষী লোকে যোনটো সাব ডিভিজন যোনটো কংগ্ৰেছৰ আমূলত যোনটো ঘোষণা কৰিছিল এতিয়ালৈকে কোনো ডেভেলপমেণ্ট আমি বিজেপি চৰকাৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই হাবাৰকে হাতপেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বিং লং লাই Kedamtang phaikuni ni phai hiniarni phuluni harmon klapalong Karbi language teacher asong hinpen kewangjiarni Karbi language teacher asong kachari ponji aphanpura kilik padopon bangso kilik lake Karbi anglong angkangalong palong pledi malong se kilik padopon phuluni harmon klapalong Karbi language teacher along arpu kimi keja ponji aphan kilik padopon si
Karbi Anglong pen long plea dim cepate ponlo. Bangso kili ka cepate pon long plea dim laki dipu hawar ke hat bokajan la pen hamren along si padu ponlo. Bangso long kaddu gawe banging koi rasir ke patumsi cepate dunlo. Rajan Tombi, ini tema anak cepate dunlo. Lapen itu cepati long pen bang tondo. Tapi kami anak matur dak nak kahon mati rada tu rap nang kokolan itu lah kata regional. Dia tu nak singkon aja ini amati ni. Pasal long pen asal kan jelas semua. Tapi nili mata bangke soalnya jong si apa tu nili dampak tu nili ini mbak. Tapi nili klater produk nili kamceren pondok. Tapi nanti bangku kita nili sempat si aku apa kiplang PK manta nili putot karena kata kita mendik ni. Lasong bong pen Karbi language teacher claim bang atum kang wai pona teng pen mai phuang hoyalong dhansing be dun mai phualong pujari rongpi kongchun bangalong Bisnu teron rap kongchun bangang hoyalong Dilip teron dihin chun bangalong Rajen tokbi pangrum chun bang Johnson teron pachithang chun bang Bronson teron magazine secretary Baliram tokbi cultural secretary Lili taropi office secretary Julie terang pia tumsi kewang jilang ningkan hinia farman Karbi language teacher along pang nipon po. Regional pen mana total all Karbi Anglong candidates se bangko resikep. Bangko resikep. Songbong pen bangko antum se hai ponam ne. La bang songbong pen bangkep tumpan pa hai pon ilo nil tu. Ente la dak nang litum pini dak ke bangko antum la pen PPR putun hai pon dak haraga regional pen bang. Haraga regional pen ke hai president arpu hai iglo. Office secretary arpu hai iglo. La pen ako kosan po magazine pen ta hai pon iglo. Office secretary ta hai pon iglo. La pen finance ta hai pon iglo. Hai pon. Nili la Haraga regional an bangke. Haru isira pokep. Apen all Karbi Anglong pen bangke. Sub total bangke 330. 330. Ente jak ko ana vote ting tum do nang di. Kodak ladak maho? Ladak 245 ni do ba? La haragat ele haragat bang ide. Denang li ko PR pu ben nang li. Nili office secretary. Secretary denang li men ke? Nili men Julie terang pi. Terang pi. Phuluni pen dirchuna rongpi la pen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live. Diphu Municipal Board ke parlo ward number nerkep rongkhela na long ke do ranji tero natum asopo rangba montero non hejong APSC Civil Service asat langalong ki undun pen rongkhela na radaphan ki chengsi APSC Civil Service abangphu ki mando na jok radatum karcho asai ke deng Kidamtang phaikuni ni phai hiniardi Diphu ward number nerkep ke parlo rongkhela na rong asar budho tero na hemalong non hejong APSC Civil Service asat lang ka chepo undun thegapot Ningkarong pen rangba montero na phan rongkhela na rat karchopon. Nilitum rongkhela na rong kedamtang parokrisir kebra trokebra nerkep aningkan pen ronggrup chukimlo. Bonda piniani anta APSC Civil Service anat lapuson ang dengalong ki undun mate kilongdun lapuavilang. Sita piniani nilitum arong along lapuson ang deng along an ki undun ke methang ki undun ating lo lapen alang lihen lo rongkhelan pen mate nilitum teron adona ra pen ki chengsia bang phulo lasi ningarong pik lo puta rongkhelan arong asar budho teron pen ningche pon udamlo kulute ending darong pik lo ako ni tumarong 1968 pen established that pen piniarni dai tum son civil service ta vela ke longdun buta vela lasi iningarong mane emet hang ke long thak thak so ning che parong bang lasi rat kado kavi tum na ta rason se ne sonak thak se ningarong du ke do athema soptar idu je ni soma rason IAS longdun te IAS engineering service longdun te ba Indian Forest Service longdun te ba Assam Civil Service Magistrate one asan longdun te soptar idu Lasi laso bostu bangke anutin banta ni api po na thaning tu je la bangke api po guardian tu mata sopta body tu nanje apan a student tu mangta methang che body nei athema 50% bote a guardian tu ma effort dami 50% langdam lo pulote lake ausucha chepaduk nei chepaduk de bote upay le class 12
5 jar lo polote career counseling ko bang do nei ate sob omnet ke IAS ACS aning doctor do kisiman professional line engineer aning doctor bang do kisiman ke doctor aning doc bang tum do kisiman ke modeling dum aning do kisiman ke pilot ke man tum do la sinang nang profession ko so long sinang suitability doma la so bostu long bang si stick vet ni bon vet pensi la so din long si bor ipa me kalo plate you can be apena man un vegi lage APSC Civil Service asat lang ki undun rangba monteron pen sitami lapusoni liphan rong rup lapen donra pen ning nang ke parung dun pen lapuson ang deng an kili dun long apot apia po lapen adonarap JPJ potuma phan choropon anparta nili ke wangjilang apor hut sitami IAS asat lang aphan kasisik dolo Lasini jongsi APSC Civil Service asat lang along ki undun thek pulotang te nang litum ta chepaduk pulote ki undun de ji alama matsi ave ilitum kinang jiason jong thepen ningiding lapen ka chepaduk do pulotang te ki un ede ji ason si ave lasinon ki thormi ove atum kachela dun akinang sot pusi rangba monteron pen pachini pon agency ke program ko pajirlo rong kana so an kado ove da ke do ke hai di company siang kanggura lo lo engineer lo ke lan so si senior citizen tum handalo da ke do an avian di program tu pajiri lo nili ningkarong lo de la rong kelan pe nili undun lo na so APC ACS rank 120 ki undun ko ke chingsi ke ne pai ni pu phan choro iglo sonda taxi arnam phana choro iglo la ni family la ni jirpo jirpi kadog beban choro lo ni phana support no lo ajat olo ke ni le youth fund pudini ji ke la lo je chipaduk lo te consistency hard work motivation do ke epai potanang cherap nun bom son taxi ilita interested pen lo ke chelang ke ili aim do je la chipalong vegi pote la ke long veg ji chipaduk nang po ajat nang po ke lan so se ni li rong khlan na sor khana chuni gre jote din ni le long effect pulote kadog eta long ikpo not only civil service lan so se IAS phana try nang po IPS phana try nang po UPSC clear din nang po inkela administrative line det kali correct doctors engineers tame entrepreneur tame sports ahin tame pima interested la so halam seriously enang po alangli APSC Civil Service asat lang along ki undun theke nilitum apia po phanchot kalilo lapen mithang jongjong phanchot kalilo lakili tum akhaya phansi kapeklar ang theklo pusi rangba monteron apia po tumpen ningje pon anparda rong khelana rong arada tum setami alang liphan kachoro pajir pon bangsolong rong khelana rong asar budho teron niso terangpi Don Bosco Higher Secondary School principal father lapen rong khelan amikara tum chetong dun rinti news report Carbing Long Live Baithalangso Police Station ke parlo Hongkram Jawaharlal Navodaya Vidyalaya along ke Charlie Bom Sneha Bepi Artaningkan Cricket Home ke damtang phaikuni ni phai hinianingwe por phai kep malom ke Charlie Bohalong kopi koson peloni amithang amat koktha chipidet ke damtang phaikuni ni phai hinianingwe por phai kep apor malom dongkamukam electricity board adung ke do soron bepen palabi bora atum asupi Sneha Bepi Artaningkan Cricket Home kopi koson peloni ampran charmudet Karlitang Sneha Bepi Hongkram Jawahar Navodaya Vidyalaya long Ingdeng Troxy Kachari Bom Karlitang Sneha Bepi kok tha chipi pia prang alang lipen kedorap ajir pia tumpen jingnek chingni pensi kedo palam theta nang pachini don bon sitame Karlitang Sneha Bepi kopi ko son pen kamatha kisungloni mate lapuson asai ki choklem deloni nonamat klarda birta long lelang Karlitang Sneha Bepi tokbor ki charli ji aphan JNV long ke do pen piniani jirpi jir pola pen apia po pen chenglok than banga tuma phan men ke pamang hu hak abirta nangkili rok along amina pen ki tokpona lota pocket along pen long pon pusi JNV principal Sidananda Chutia hin pen than pachini pon এই ঘৰকাৰ ধগধগ কৰিলে কোনো মাত অহা নাই তাৰ পাছতে তেওঁ মেট্ৰনক খবৰ দিলে লগে লগে এটো হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা হৈ গ'ল তাৰ পাছত দৰজাখন ঠেলি মেলি খোলা হ'ল আলটিমেটলি আপোনালোকে থানাত ইনফৰমেশ্যন দিলে হয় থানাত দিছোঁ আমাৰ ৰিজনেল অফিচ আৰু আমি ডিচিকো ইয়াৰ ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙৰ ইনফৰমেশ্যনটো দিছোঁ কিহেদি ফাঁচিটো লগাইছে ফাঁচিটো আমি প্ৰথমতে হেৰি বুলি ভাবিছিলোঁ চুৰ্ণি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পাছতে বেডশ্বীট হয় পাতল বেডশ্বীট Hala
pukali tang sneha bepi kokthat kachipi den aputhak abangki tarli pami nangji pusi apran kidam joi a usopi api apo tumpen ningje pon school है मलोंग बांग सुसाइडल कोदागलो सुसाइडम के पमा बाथरूम मलो याल है मा बाथरूम मलोंग पेनी तुम है योगलो अमासी नी तुम हॉस्पिटल ने वालांग रेंगलांग मी वालांग तुम निंगिल है कि ako ने गाड़ी लोंग चलांग लो गाड़ी लोंग के लांग पेन अच्छे ठोक लोंग बांगे कलांग ले सुसाइड कुलो है दी अच्छे ठोक लोंग आरी सोन आरी फिबेन सुसाइड के पमा लांग तुम ना पुलो जे बेडशीट पे नमत तला सोन खिड़की यालोंग पेंसिलांग सुसाइड याल है dia bedsheet na lo madak thana long sidong pen ni lia bilang susai nut pini ki toki kang dum aku mat susai nut apa do si buhi long do boleh mat thek long lo alang ki to bang ke by kill myself tu ini ki tok do hai setelah ke art hai lo pen ke suspect tung ke lang la an bang ke amasi non bang ke postmortem than po nang po assalam tela nang li supi ke ko ana class 7 arta bang ningkan cricket thom lo tenengan ningkan cricket thom lo class bang ke class 7 lo tangdan non por nali hin pen ko pc ki puji ini hina por bang ke hospital lam bang ke non postmortem na report teng pen non alang tum nin tumhan ni di jar dak jar pitkang mati jar petition bang pitkang lo sitame la bang nili ning samselang ge ni di ekdom special inquiry bang ni di dovek nang ki kuri lang ni hin pen Lason si karli tang sneha bepi kithi tang bangar pum postmortem ki claim ji phan Dipo Medical College and Hospital along an palidam lo karli tang sneha bepi kopi ko son pensila pusona ki sum ke phonang kokma athe arta ki jom hek au sopia bangke amithang afran charmut det ana bangke claim kle lasia hok pet akang sai ki long ji phan tarli paminang ji pusi KSA claim bang sar therong hang lapen adi sang ho tum pen ningje pon Patuwe ju het nitu misi ning kidu ko virtual pulo hala tak charli bom supi amen sneha bepi alang li phan koson kopi pen ne alang li acham nam nang koklo so puthak nil tung kar bilo charli song pen kaning je dun kang tung mati ki pudun kang tung bangke law and order atum abang so authority atum labang ke mesen mati tang kring pen inquiry donangji athila labang so bai confirm kali lang alang li bangke suicide pu bang tum confirm pu labang bang thekam ni Dongka mukam ben wiki be carbing long live non ke wangji mati jonga cheklo ni phai isi pen mati jong ni phai phomate phurun hinia phong Gujarat Assembly kilik padopon popusi pini Chief Election Commissioner Ranjiv Kumar pen New Delhi Akaswani Rang Bhavan Auditorium along pherangkya mai phapon hut pangdak pon Gujarat State along Assembly kilik abirta kupi ko son nang litum chinima Election Commissioner hin pen Gujarat Assembly kilik abirta pini pangdak pon tanglo Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pen bangso puthak pini pherangkya mai phapon lo CEC Rajiv Kumar pini ke phapon pherangkya mai long ke pachini pona tengke Gujarat Assembly kilik ke padu ponchi lake phurun hinia phong pensi padu ponpo polling stations पर assured minimum facility like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that Kiliga phana por ke hot ponani lake non ke wangji mati jonga cheklo ni phai isi pen mati jonga cheklo ni phai phor ni an padopo ki chengsia phong kili ke padoponji mati jong ni phai isi adon thu ke padopon thuji lake mati jong ni phai phor ni kiligang thega por pader de pin pen vote kala kha ponji ani pangdak pon lake mati jonga cheklo ni phai ner ke barni Puthot kinang sora birta arjik tha Gujarat Assembly kilik aphan ajorni pathik pontanglo Chief Election Commissioner Rajiv Kumar penpini pherangkya mai phapondo birta tengke Gujarat Assembly kilik aphan phurun hinia phong pen padoponpo kichengsia phong ke padoponjia por lake non ke wangji mati jonga chekloni phai si lapen adun thu aphong mate second phase ke padopon thuji lake mati jong ni phai phorni
वोट के लखा फान अपोर के हॉट पॉन तें के मातीजोंगा चेक्लोनी फाइनर के पुसी चिनी दुन कद्दू कवे लबांग सो लोंग रे लोंग आर्मो अफाई कद्दू कवे के लांग पॉन लकी 4.9 crore पुसी पांगथेक पॉन. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. National Desk Report, Karbing Long Lai. Pini Karbi Prime Time Berta ke Lapuansi Kangton Liklo.